Muke wa mbere ya Ruko yatugiritie ruhonge rwa ucirithania ni undu wa guteaniria cira wigie igoti ria nyumba. Mwakorwa winjanji twacira uria agiririte muvango ucio wa sheria ya igoti twauvitukithio wega muno varia mbunge. Akiaria hindi ya uheani wa mbegu cia kuhanda mwena wa Chicago, rukaugite bunge ya bururi ni irang'ethanira na maundu maria mangicungirira ngui na njira ya gutia mawatho maria magathikwo. Lakini twici manjanji mengi matirenda kuriva goti, manjanji mengi matirenda kuriva goti, koguo nita gutwara cira ya mburi igatuyo ni kitanga. Mubunge uyu ni erite mutongoria wa Azimio Raila Odinga gukorwo agetha njira ingi ya guteithiriria Kenya handu ha kuigiriria uteti maundu-ini mothe. Riu we Raila na magoti ati rumwe twete miti iguru mukiuga uria tuciagirwo kuthie ati kuthukangia mivango yonthe ya thirikari iria charia kura na njira ingi ithie kuri andu mere urokamekera ndungiona kura we Raila na kuhakikisha maundu monthe ma thirikari ni macoka no wonire kura kuthie gucaria kura kwira andu uria ukamekera. Ni mongereine na kuga ati constitution ya mwaka wa 2010 yari na gikiro kia iguru kia marihi na thirikari ina wira wa kurora mbeca, agiteterithia ati marihi ma igoti ria nyumba ni rikuhinyiriria mukenya wa kawaida. Na ringi gatiba yetu ya 2010 ni yatunengere a very expensive government. Thirikari na goro muno, thirikari na 47 governors, 47 women rep, 47 senators, 290 members of parliament, 1,450 MCAs. Kivakenda na thirikari muthemba toshi. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Njeri wa Ndung'u.